Pon penyu won ki sunan kan konanan konan kanien ko wow choro rong sa primachay kopna koryang kopna speaker of legislature som kopum labalabakan nan panyen siya momod sa government to chon pon penyu sa kacawan ko kumuran koras ang nan sa primachay Rongen Rahnwet ngay sa Nicolas magan kacawan kalilero kumurakan autapan sa primachay Rongen Rahnwet o iya cara lakukan sabal macam rongkan juga na and president kana person o right of na kana way kayo kana na person koryaw kausan and Lord pacawana leti sawas sa Micronesian Conservation Trust kasilo may kapasa may pitokan sila silang kapinsalit kasoma po bitay saktuaw kapanyo Paitan kamatong ang kawapan Rongen Liberation Day yapatriyan sa kayo o kalima sa kalmatay ranmasan ng Ponpe. Rong sang kolonya Ponpe sang option kapna and Ponpe ni Chilay tumawan para yapatriyan sa kayo Kapna Olfer, Chief of Staff Kabili Kapile, COVID sa tuwaw, Task Force Chair, Dr. Raleigh Chim, Vice Chair, Mr. Patrick Cord, Director and Public Safety, Pachang Yalamalang and Internet Uyawi Nanopsan Kapna. Uyalamalang Watch Pasanti Sang, Opsan President Ong Nanpungan, President Uyay Kapna Kanenabasam. Uyalamalang Watch Pitata Tokan Sinasilan COVID Saktuaw. Uyay Kapna Kan, Pit ko pa na irame pit ko purpurton sa palmaray taray jumal John Wikan. Yak pasalita me pan chapta operator John Wenyo ni Chulay kuyal sa limang o kusay pan chapta ni Chulay sa tumaw. Socha me ko sansay sang winchu at Ponpe Pileo sign ang purpurton raylakan me changala wendikikan pan nyawi ni Chulay sa limang. President Panuelo Casaleta makawid sa kapesa ng U.S. Central for Disease Control and Prevention CTC o Department of Health o Human Services HHS and sawasang katawadawalan tagan sila ng COVID sa tuwa when 10% sisap and may napesam sang sambari sa kwado bachota. Sawasan kawaitwat pitata chokcha tasaman bimman sang CTC o HHS and pachoto o sawas na niwewekan and ebesam ang tagan sila silang COVID saktuwa. O irayin chokcha te saman pukas o Japan quarantine mon o muranaray pan nilatong nan ewewekan and ebesam. President Panuelo Papi ewewekan and ebesam and muitang ray chokcha the saman pukat and kak lelotong nane wekan social quarantine. Kapna Oliver Buya chumal kapeng kalangan ng President Panuelo puya kisawas and chokcha the samanakan mepan pachosang USCTC o HHS. Kapna Oliver bachuan ng President Panuelo mepan eukiyang Ponpe COVID sa 12 Task Force Nimelel ray chok-chokan and sapot ma ekonong ray lakan metan pachoto sang USCTC o HHS and ter itawen pasandikan memiyayar pitata moano moron nilatong Ponpe quarantine. Pasapang sang Ponpe Task Force ang rawat pandalang option President o Pepe ang John Way. Koreawan sa palmatay Rongen Rahnwet, sawasan pin ang kausan and lot ng way matalanin. Paniyang rong nan sa palmatay Retion Ponpe kacumanan natin yung rong sa Penny and Micronesian Conservation Trust MCT
Kasalita kausan and lot nganuin matalanin pon payabesan bacawana natireo sawas sang Association for Promotion of International Cooperation APIC sang Japan may baca ni chananen puen sawas oneta o kamauda na palpanpin ang nan-kausan watch. Program in sawas watch bacawana palpan Micronesian Conservation Trust, TMCT, Association for Promotion of International Cooperation APIC, Pompey Utilities Corporation PUC, Oxen Matalanim o Congress NFSL. Kasuluan sa palmatay Rongen Rahnwet pari makan bacawan abani to kansilas lan wini en kapinsalet sa mga kubitay sa tuwa men bacawan sa karok way pakan may rainan masakan makakaryang coach kita bacawan to kansilasin en kapinsalet sa mga kubitay sa tuwa sang paray sa kwalu bacota on bil bacawan sansal may rainiya kan mensingan so chokap yang coach ki te bacawan nale to kansilasin watch. Tokan sila kapinsalet sa mga kubitay sa tuwawat, ken bacota paplika kalpanyan manunian konten o ni dispenser yan kolonya. Tanian paplika ken bacawan restakla kwalun mensam, len namin sautik sang niyap len niyanan. Karas minan yang kachkit te bacawan tokan silasin, en kapinsalet sa mga kubitay sa tuwaw, tanananaw te tatarabo mga tokapan bacota. Tokan silasin kapinsalet sa mga kubitay sa tuwawat, kununyaw ni pa, o ang pilbacawan sansal. Meranwat chay sa palman ko uniyan silasin riyaw, motor na vaksin o chansan and chansan. Ang motor na vaksin kun bacota papew nan, aray rariyay sa kwalunan punga o chansan and chansan, kun bacota papew siya. Sang nakawaitan panuan US Central 46 Control, uniyan sila kapinsalet sa mga kubitay sa tuwa, so kaparo palparora batpacha ni person, tuway sa payo poncheo. Nan-report may bacota sa kampanyan Pompey State Vaccine Administration ni July riyay sa riyay sa kayo, kasaleta may ray laramas me, kachkiyar ta bacawan ito kan sila kapinsalet sa mga kubitay sa tuwa, kayawan to, the primary dose ang maternal ray laramas tuwa ko triyap ko pa ako naman may batpacha ni President Paisa Payo. Kayawan to, the second dose ray laramas walukat siliman may batpacha ni President Lisa Kwalu o irailakan may kachkiyar ta bacawan ito kan silasin and maternal pachang chansan and chansan iray laramas nenlinop ko siliyakan tuwaman may batpacha ni President Paisa Payo. Pompey kachin sa palman ko waniyan materna. Isukot wana ko sa klimaw o waniyan chansan and chansan kat silip ko wanay sa payo. Kabayawan sa palmatay Rongen Rahnwet ay paitan kumatong ang kawapan Liberation Day riyay sa kayo. Kumatong ka na ang kawapan ramen may mga Liberation Day na paita ni July riyay sa kayo. Yetuan poitakan metaan pacuan sensa ng kamataman pelopol ang railiyakan sakos suwang kolonya sakos mepacuan poita kolonya forfeit kornyang kamatam ang railiyakan kapunga uwang nat mepacuan poita o tamkan nat limay isak limaw o kapunga tuwa. Kain saklan sa palmatay Rongen Rahnwet hiran masanla. Manangal pan batpacha ni PJ point isu gula gusu minute sa kayo ni mansang ulay pan batpacha ni PJ point payo. Kula kayo sa kanya minisli sa payo murin songas o manangal pan batpacha ni PJ point 1 gula gula minute sa kayo murin songas. Rahnwet ang pan batpacha Nantungan daliyay ropan masanin na tesa kulok-lukin pena kan patpacha ni pit tayo pan kachpino pan kap yang marmarakan coach kachaw ni sauchukan ni alam ang pan patpacha nantungan paniyay ropan masanin na tesa kulok-lukin pena pan patpacha ni pit silulan tayo pan tabakin
o pan kak niya marmarakan kacaw. Rain sarawulen ni saut niya pan paspacho. Nan pungan perya ka mo palmasan ni natin mau lele sa kiloklikan tayo na pan paspacho ni pisilu len mau pan kabukin niya marmarakan kacaw. Okoy ansaw. Walang namranayon paspacho ni tigruwali sa kuwalo, walang namranayon paspacho ni tigrisi sa tayo. Wan sasongan kacaw mamorati. Naniraira na wari sa tayo paspacho ni insis saro walo o wan sasongan kacaw mamorati. Na isang pangwat paspacho ni insis sa isa kayo word po ni isa walo. Tuan pay na rasang kachpin club. 1 minute pa isang suning sa uchik waban from sa lang kachpin. Club 1 minute liya sa tauli naman sa mandaka. Main ko yung matyakan taban sa palmatya Rongen Rahnwet kalangan ng kumurang koras o kasalelya.